Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin, hadirat, sidang jamaah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asyukuru kamara jalla wa resesi arajanna fung Allah taala. Nasabak nafalalo tamuari lalenna iyewe watwewe. Na tumaddapu-dapu ngari lalenna iyewe masijita. Mamuari adapu-dapu ngatari lalenna iyewe wanyewe. Nancajilalen napat dapu ngatoki pungalla ta'ala mati rilalenna surugana fungallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum pateru bicaraku melu adam peka nasabah adam pemaraja. Untuk papulong ki ada wak birikada. Nasabah engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata. Nasabah itu bahasana atau si denringi si bawa bahasana atau belawa atau wajoe. Madari angka sin rupa-rupa na kia dena pada. Madari angka pada lafalanna na kia dena pada tapuanna. Makanya pakulingi pemeng. Melu adam peka nasabah adam pemaraja. Engkam mana bicaraku dena pada bicarata. Nama muari ada kurilalenna iyewe wenyewe. Nancaji ada pat dagaraga lori pada idik mana rilalenna agamana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Narekomelo irita hakikat ta'i di iror fatawi. Nafancaji ki pengalla ta'ala rilebok na iyewe tanai. Kita memiliki visi, kita memiliki kewajiban, tugas rilebok na iyewe tanai nafancaji ki pengalla ta'ala. Naupan na angka tahu. Monro risedie onro na deni sangi tugasna angka nangka sewa waktu dena pegau iyero kewajibanna. Pas sekolah deni sangi tugasna sebagai pas sekolah angka nangka nalisu pole di sekolah depa na waktu nalisu tawe. Pak kantoro dena pahangi tugasna sebagai pak kantoro angka nangka na waktu kantoro nakomi warukopi monro. Guru upana de nafahangi tugas nama kada siddiwi guru angka sewa waktu pajani istirahat tawe wattuna nitama mapa guru non romova macarita ko kantorona. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah nasabah de nafahangi tugasna nenia wattuna dalam menjalankan tugas itu. Makotoni roidi iro rufatawe nafancaji ki pengalla ta'ala tuori lebon na yetane angka tugas dan kewajiban na wireki pengalla ta'ala. Angka visi misita tuori lebon na yetane. Aga yero Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
tungkat kitu mas sempajang lai puadai ibicara ibaca iyewe pisimisinna kehidupatai. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya palak mana nih? Tungkat mas sempajak ibaca. Ketika kita membaca doa iftitah. Ye naro tujuan tatuori lebona tanai. Inna salati karena majapunna sampajaku. Wa nusuki pakasiwiyaku jama-jamaku wa mahyaya atotongaku wa mamati nan niamatengaku lillahi rabbil alamin apunna namana pengala ta'ala. Jadi nare kona pahang itawe iyewe pisimisinna tuori lebon na ye tanai dega gatau melo leseri agamana pengala ta'ala. Kudakina pengala ta'ala wadai inna solati karena majapunna sampajaku apunannai pengala ta'ala. Jadi yero pale sampajangnya tanya apunata ini yero rupatawe apunanna pengala ta'ala. Yero sampajangnya tanra asukuru ketangi di atai lori pengala ta'ala. Puncana tanra asukuru kange monro di lalanna sampajangnya. Kong katau makada sukuruna ya siratu karu gabau dupah to di makada syukur na nadena sampajang tanya to syukur itu kong kata makada syukur ka ringki siddi wijaku lilana mi makada syukur na kiadena sampajang tanya to syukur itu nasaba intinna riya sangi syukur munro lilalanna sampajange nareko iparoko ni alewe ipasuju ni alewe ipatatongi sampajange namode tabo cencangi makada syukuruki kita diakui di hadapan Allah makada saisa kita syukur lori secara jannah pengala ta'ala apalagi nareko lisa masigi ki yero masigi pak warisanna nabita di mana pun ada masjid di situ adalah warisan Rasulullah. Kan kana materi sorimon rina pengalata lah itanai mana ki? Tanai ki. Aga manfaat mula masigi. Pada jaji yang kamaka daerah ya puang bisa masigi ka. Oke. Aga ini manfaat talori masigi yero ya puang ya poni masigi nalo tema berjama. Oke. Aga ini sari-sari ma ya puang. Oke. Engka manfaat nak masigi. Engka nak mudah. Inang kanatamu masigi tanay ko malekay aga manfaatmu ko masigi saya maleka yero ya ko ni matin romana ni tawe tempo na matin romana tawe madoja kaya bagada si bawang gotaku yolo na masigi lau jagewi sare ko amang ide gaga pangat tama masigi oke cek please kama to pole gunana to di bagadang yolo na masigi aga ide yero ya puang agi melo na jama panice iya toli gorengi marade na jaji engka to makro we melo ice pute masige na samanan kai ice pute melo i teheleki masige makada magi nang katapa melo si teheleki makan jama patele no we toli na kariti ni panice bangsa na ye de na cek kris materi asori monrina pengala taala tapi gampang mi tu kong katoli ma protes pak melo ice masige makada ay aja sana mu ce podak bawan ni maka da kongka dimu idi na malipace idi tona cei gangka bupuji dimu na mupake karena masjid ini adalah warisan Rasulullah aga buktina maka da yero masigi warisan nabita yero tempona nabita malek ka dapura pole ritanama kalori Madinah tempona malek ka dapura nabita pole rimak kalori Madinah sesampai di Madinah aga nafegau nabita makiabungi tempo na makiabung angka nabunna sumur itu disebut dengan sumur Garsh ini tomato aku pole Mekah pole haji pole umrah sumur Garsh di bawah masjid Madinah kira-kira 5 km jaraknya iya bunda nabita tempo na nabita menjalan
akhir-akhir kehidupannya mapasangi Nabi talori sahabat. Wahai sahabatku, baja singa die nafas sarangi pengalla ta'ala nyawaku si bawa lan roaleku yero wai buku sumur gars yero wai buku ro mucam menga ka mudio nga yero ta'ala ro tadio nga poncoki bicara meninggal Rasulullah tempo nama mati Nabi ta ia nange sahabat yang tahu pesan ini jadi ko angka tomate angka wasiatna tafegau ya selama di semua mapasa nginangin Nabi ta yero we chamme yero we buku romudio nga yang kana sahabat nalaling yero we bunda Nabi ta tempo na idio Nabi ta disitulah Allah memperlihatkan bahwa Rasulullah memang berbeda dengan manusia yang lain tempo na idio Nabi ta dena pada tempo ta idio pak dena pada tempo ta dio dena pada yero di kodio ki pak lo tege waita lo yawa di ya sela ki kapa kodio ki ta palo yase waita mulai lari ki atau mat dio tomate ki angka sapo ta keluarga ta idio tempo na idio ta palo yase mana ngi waina Nabi ta tempo na idio ko sahabae diambillah air itu digayung tempo na lay tollo yero Nabi ta tak bagi dua yero waye narek ko yero waye na kannay olina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero na tempo na itoloro air yang sampai pada kulit Rasulullah menre iloyase yeto si de na kannay Nabi ta loyawai tak bagi dua waye saking mulianya Rasulullah. Coba bayangkan tempona seandainya ini dio Nabi tak riwatir lagi tak keajaibanna maka dan narik ko yerwaye tak kenne kolina Nabi tak menre loyase narik ko dena kenne olina Nabi tak loyawe yerwaye di situ kemuliaan Rasulullah tempona menre yewaye menre ye nangi wae dio pura tak kena kolina Nabi tak iponcoki bicarai pura ilama Nabi tak yero malaikat yang mengatur hujan tempona pura na ilama Nabi tak monroni syariari waktu dan terjadilah hujan pertama setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah yero pertama-tama na fano malaikae wei urero nange tak kena ko olina Nabi tak menre ero nange loriase yero mula-mula na fano diaturlah seluruh dunia katona ifatapak ke kampota disebutkan dalam satu risalah tigi angkatana non tappa yero nange wei cammena wei diona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadei tofan ritata dena kama lino narikode na pura ibangungan masigi yari ga musalla yero onronge pada ni yonroye makukwe. Maka tempat ini ada air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya aja agak matutu fero kori lalan nama sigie. Mak bicara-bicara majari lalan nama sigie. Kenapa? Karena di situ ada berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanya inaronangi opodaki. Tahu tak gatungnya atinna koma sigie akan mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Karena ini agai ko bantu aku masih agai ko bantu aku masih aga manfaat ngelo masih kita naik mana ki kanya masjid kita ini kita jaga karena ini adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ivalisi memang maka dayero sampajangnya apunana pengala ta'ala isuro kima sampajang indra meteoriolo na pengala ta'ala narekuangka atau dena sampaja berarti dega dena wajah indrana yang kedua pengakuan teriolo na pengala ta'ala inna sholati wa nusuki pakasiyaku jama-jamaku apunana mana pengala ta'ala sengamainya ro jama-jama linota dek nadar nilai pakasiya mana pak pakasiya mana loki mabalu idi pabalue loki makantoro idi pakantoroe magalu pagalunge madara padare mapaguru gurue
narek ko makan jamu niata dan nia ipanrengan keluarga tanah sibawi madeceng wija-wijata nasi bawi madeceng itu adalah ibadah di hadapan Allah. Angkanang kasewa waktu pura masam pajak subuh nabitta tempona pura masam pajak subuh nabitta pada idik ko pura ki masam pajak subuh pura ki masam pajak berjama mak jama nabitta si bawa sahabatna dengan makmumnya tempona mak jama angka koro sahabat na surona fung Allah Ta'ala maka rofa kasih di mana maka rofa di mana na taruh jama-jaman ya biasa tu ini kena jina ki jama maka rofa 5 ya matadda mani hekwe tempona na rapi nabita yero sahabat ini wa mak jama maka de nabita magi tu na maka rofa 5mu akadai yero sahabat ya Rasul aga nage kasih gokeng makoni ria jama-jamaku upura masam pajak subuh surona fung Allah Ta'ala li sunat jolok boleh cinampe mappa selim manre dan lain sebagainya nei napa mendre kari copo na bulue yero komendre ka copo na bulue lau rapa-rapa yero batue nei napa utari karung wes sangin nonno ulau pasai balui nei napa yenaro alinan nange batu pure urapa-rapa yenaro kasih ufandrengang ibeneku ufandrengang wija-wijaku makaro jamai surona pengala tala nampai makarofa yeli makue mecawe nabi tak mengkelingi adana yero sahabat pura mecawa nabi tak nampe ipe mengiro liman na sahabat kemudian dicium na bawi liman na yero sahabat na napa makada nabita iye na limai de nanrei afinna ranaka pakuling pemang iye na limai de nanrei afinna ranaka aga pangajana sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir seakan-akan makade nabita nigi tahu mak jama halala nafandrengan ngi keluargana nafandrengan ngi wijana maka ijami ngi konabita yero olina de nanrai afin naranaka tanja nafale nareko mak jama ki jama halala ipandrengan ngi keluarga ta ipasikolangan ngi wijata jaminan nabita iyewe olita de nanre afin naranaka nasabay itu anak-anak narik pe fandrei anu macarepa dampat sila da isiruntuk riasange pak disangang agama na mega turufanna yero yasange anu macarepa anu hara dena wa dianre mega rufanna nomor sidi pak engka aga-aga harangina sabak bendana masabari na harang asue bawie benda na meto yero agage nasabari na dena wat diri andre namo aga igo kengi deto na wadding namo ya gere sakit deto na wadding engkapo jetu madari patika nganu naselereng ya ke sana bakoro ketua mega rufana bu deto na wadding mapakoro dena wadding iya madari yang kamakara deto je ni andre pa ustaz pada moi hukumna tanre togi tafage togi pada moi asalanna poleri anu de nama paccing ya jaja lalu gaga masele-sele makoro de nama paccing asa pangkun na yasapirengi detonasun ni andre pada moi ya. Yang kedua angka to aga-aga harangnya sana nasabak salai gau na nasabari na dena wa diriandre magere manuki ya lupa ma bismillah ya dena wa diandre mage nasabak de to ma bismillah gerei bakke ya sana gere kedua ya sanya gere kedua dua ala nasabari na mate magere manuki pak lari manu biasa toh
Magere manu ki lari manue, de pana mati ro. Wi yang kana tama bunga-bunga. Malay batu na rempai. Kena ulunna. Mati. De nawat diandre magay dua ala nasabari na mate. Pacapurang apoy yero ala de nawat ding ipati magere. Maka bangkai hukumnya. Hati-hati ki bu, kalau ki pasai maliero manu warna putewe. Madari ang kawita. De na makanja batina. Ya. De na patukuro agana sanar. Tiga rona. De na patu yero. De na tanya gangka na mate. De na wadi andre makero, de na wadi. Yang kedua bahayana. Madarito wita yero buray na gere patu sa yero napiata makorfancina. Yero fanci ang kakompro yawana. Otomatis angka ketua yero kompro otomatis angka lisa na wayeron rongero. Melo ki pasabo yoringe ko digawaina. Saya khawatir talengame korowai na sabari na mati. Maliki tu bakke di tamato. Talepadi. Atau si tandra-tandrai. 20 manu melo tali. Gere 1 ya piat tama, 2 ya piat tama. Saya khawatir yang pertama, kedua dan ketiga ditandra poleriase, 10 serat tandrai poleriase. Ini nah bisa cari tanah. Harang. Dia nama faci makanya maka dekat sapai makanjai batena bu, sapai. Ya ini sabai ibu aja tuh lama pasak. Nah, sapai. Yeah. Tetapi narekolari winangi manue depa namate teko solusina tagere ipemang. Apakah menggunakan pisau yang pertama tadi pakai atau pisau yang lain? Dena marigaga nareko anu pisau mori pakai. Gere kedua tuh tanya gere kedua sana nareko makiro, wek kedua mi igere. Si lengangi nareko makada ki gere kedua, si bawa nareko makada ki wek kedua igere. Nareko makada ki gere kedua, 2 ala nasabari namate. Pisau pertama depa namate. Kemudian telangi kosolokangi 2. Ya rega kato yero boleh kameliti. Masa komeloki masih jamate pa ustaz pure gere. Reko alon nomor masih jai mate. Wi, dia na wedding. Harang. Turu pusat tapa makareso ko galunge. Ako jama-jamata ko baluta ternyata yang itanya pala anu mafaci yali yang resi. Hati-hati. Yang ketiga, angka to agak-agak harang. Agere manuk kinange. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Igere manue, mati manue. Degaga proses rimunrina nasabari na mati manue. Upana na harang. Nareko manuk na bali bolayen nau na apa igere. Menaui. Menaui. Apahan niya itu? Indonesia na ipaw. Onroy gana pa nga. Namok ko rekeningi monro dia madarito ninaw. Maka dito riolota. Rimunrin na menawe ang karyasa menaw. Menaw mo gaja tasang hindi ko eh. Apa-ngapa. Tapaham mo di? Ya. Maka dito riolota. Rimunrin na menawe ang karyasa menaw. Rimunrin na menaw. Ya. Lain pemang. Rimunrin na menawe ang karyasa menaw. Rimunrin na menaw. Ang kayasa menaw. Agayasan menaw. Ya sange menaw. Ang kapaw na bali bolay. De api gaga funana. Cinaki manre paubu. Maka daki ala ni jolo angka pinarifodang. Yana royasa menaw. Ala ni jolo lamba cena.
angka pinari fodang. Ya. Biasa di tomak bali boleh makro di biasa. Ya narona sa toriolota ya simon rinna minnau en karyasa minnau nau rimon rinna minnau nau en minnau. Aga yasa minnau narekko yallupai win nangi podanya ngote podangi bali boleh maka pura tu nangi yala faumu. Yang kana yanre ron nangi yallupai podangi maka berubah hukumnya minnau nau mancaji minnau. Harangi narekko dek neri yelau ko bali boleh. Ya salada tu kejadian ala ni jolok lambat cina. Ala ni jolok cawangin nama bali bola moki je. Nalupai podangi. Enaror yasan minnau mancaji minnau. Di dalam hukum agama kita ang kamu farimondina Pak. Angkar yasan urf. Aga yasan urf. Malari ada iri lalan nasi dia kampung. Maka bisa dijadikan sebagai hukum. Contoh. Idi ogie nareko pauite pai namo si pantai si baka melo tala ko titemo infawe silahkan malari ada idi ogie makro ngarain tempo tanana suruh kilo mengaji tanya aja watatana batayola Allah tiyola so mai melo kimi tepa ya ada ta idi ogie mapakro ako fau titemo silahkan si baka si pantai mitemo silahkan. Yang penting dia gak mak dempe. Ada tak? Ya, maka boleh ki masam paja subuh bu, Pak, Bu. Taluki si tinro angka po ko iri lalangi. Tak dan nak dua ite. Dia nama rigaga na sabah ada tak? Ya mi ko maka daki we taluki je taruh itu mak dempe sidih. Baragane ta sidih tak. Halala iro dua harang iro sidih. Itulah yang disebut dengan narek kode to nakka solang rilalan nasi die wanwa. Hadiri yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi falisi pemang. Maka dayero wija-wija taro aja lalo kasih tapandrengan anu masalah. Upanna ifandrengan wija anu masalah dampak-dampak ki. Si belangi si bawa agama. Si belangi si bawa agama na pengalat ta'ala. Saya lihat di pesantren. Saya mengajar di pesantren Pak, Bu. Lau tanga yero temae bacana. Temae afalakna. Ternyata kak guru afalak. Tapi lau tanga yero temae bacana. Nangka mafacimito ifandrengan ikoto matuan na yero latu bacana. Ang katawita, siladat tomatuan na melo patuji rilalan na agamay. Denulay. Sisan no salidikiwi. Ternyata, yero dalik do cili. Tapahan itu. Tolimelo ni patame anak na pesantrennya. Deje nulay. Toli lari jero anak. Maka dametoi guruta pemali tama pak disengang ngeri lalan na anak Ivan Rewir ya sange anu macareva. Angka anak maka dosta. Yero iya to matu aku Pak Boto pasau manu. Mape natamu afala aku. Penasaran nggak? Lo kata nendok nah. Mapaku gere zaman na to matu atai. Belak kita saya ustaz. Mai pele nata mabacana nata. Nasa yero ya usta. Lau kak gaji-gaji. Sininna yero gajiku. Lau pasalangan mete wijaku yero upandrengan yero wakamajaring di pesantrennya. Degaga lau patah masih disepole asele na ambok na. Nasa baca kak pandrengan ye wijaku anu macarepa. Kata kak cocok nih. Sinangi letu bacana wijata nasabak demeto fale tapasi campur yero apolenganna pole ri ambokna pasaungiro si bawa apolenganna pole indokna dai nappa na pandring wijan pangaja lori pada idik mana Pak pangaja lori pada idik mana Bu jagai wijata nasabak baja singa die napasarangnya antara nyawata pengala taala si bawa lan roaleta dega ga iran nuang sangadina wijata
Dega ke iran nuam bacanga ki parelo doang sangadinna atau anak ta narek ko bali bola ta mani itajeng makada bacanga ki Fatihah dampak ki pali sisa misi tahu. Makanya wijata. Yenaro na parengarangap ng Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagawi wijamu, jagawi keluargamu poleri api naranaka. Dan yang paling penting ijagai manang nyalewe. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu je gaga mati narikko. De gaga yiro tappa imunro rilalanna lanro aliwe. Uliang kamakada. Atapan na ya. Berarti lolos na rowading materi lalan na agama na pengalatan. Tetapi na rekomelo irita iya dan na pengalatala pabatuan na maluan na masakka. Seakan-akan makanya pengalatala aro angke urusan na aja mu mati na rekode na selesai urusata. Ero angke indran na aja mu mati na rekode pura mu aja indramu. Seakan-akan makanya pengalatala ero purai malah kagan na tahu aja mu mati na rekode pura palisu. Seakan-akan makrib ng Allah Ta'ala yero puray mesa tanana tawe aja mu mati nariko den purang palisu. Seakan-akan makrib ng Allah Ta'ala nariko ang kataw pura mu bawang aja mu mati nariko den pura siya dampa-dampengan. Seakan-akan makrib ng Allah Ta'ala nariko ang kataw pura mu kalasiang aja mu mati nariko den mu pura siya dampa-dampengan. Magi pa nariko banja singa diye nariantara kita marilalan na calorin na kuburue. Layantara ni lisu ni keluarga ta, lisu ni sahabat ta, lisu ni wijawijata. Tama ni rilalan na kuburue. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itanai kirilalan na kuburue. Mon rabbuka ni gapuamu. Ni gapuamu. Nasyaga ki itanai rilalan na kuburue pak. Pitung ngeso, pitung peni. Syaso siwannya rilalan na kuburue. Si sabu taung rilebo na itanai. Kali 7. Etana. Magi na meta. Nasa ba melomanang imakutanangi pengalata ta'ala mungkar dan nakir sininna no yapun na ye. Iyero wajutta pole fegay. Nareko pole ri anu mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Yero bolata pole tegay. Nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Motorota pole tegay. Nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Yero anu yanrewe anu yinungi nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Yero anu ifakewe nareko mafacingi makadaki Allahu Rabbi. Tapi nareko angka tahu de nama facing afolengan na. Kita ini ko malaikai yetu wajumu pole fege yetu kandaraamu pole tegi. Talaca iyewe tiga rokna de nulle mak berek kadai de nulle puade makade Allahu Rabbi. Ya naru nampe mi talada ki kita neri lalanna kuburu. Man nabiyu kaniga nabimu. Ita ini niga nabimu. Magai pada moga sifat ta sibawa sifat na nabita. Maka daki Nabi Muhammad Nabi tak na tulis salah salami mak bali bola. Tanya sifat na Nabi tak ya. Toline sami tanana bali galuna bali darana bali bolana. Tanya sifat na Nabi tak ya. Gimana naru tak kunci Allah nama tu maka Allah Nabi Muhammad Nabi ku de mana nanu lepawi. Ye naro juma-juma tu ya peringarangan. Juma-juma ya peringarangan ajak lalu gaga mati. Sangadinna angkai yero tappa mak di bola rilalenna atita. Sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir. Yang ketiga dan keempat yang ngakiri yolona pengalatala atau tongata amati ngata apunan namana pengalatala. Semuanya akan meninggal. Degaga dena mati. Bahkan malaikat-malaikat tu yang bertugas untuk mencabut nyawa dan malaikat-malaikat yang mulia yang lain semuanya akan meninggal. Makanya akatan ni masa kiri lalan na agamana pengalatala. Nari ko makatan ni masa kiri lalan na agamana pengalatala. Pengalatala mani misangi magamoro elo dapat tak lori pengalatala. Pengalatala mani misangi magatoro fakaswiyata pengalatala mani misangi. Insyaallah nari ko makanja muitan tuata to lima kaswiyan niya melo dapat lori pengalatala. Pasti nawaliran nuki pengalat ta'ala nasabak dampen. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan. Rilalanna iwe waniwe. Maka da angka tugas na wiriki pengalat ta'ala. Rilebot na iye tanay.
maka si boleh-boleh tak idi ira rufatawe tomata pe laksanakan itu tugas tak untuk makaswiya lorik Allah Ta'ala dan semua jama-jamat tak rilebok na ye tanai panca gimana ngi sabak siddi pakaswiyan lori sesi arajanna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, ia naro rafi rampenya ki namuni galongkom mi ubawanga ki pole belawa narik koto mafanret tarimai mega tuwat di nagokangi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.